යාළුවනේ මම කරපු සෙට් එක මොකක්ද බලමු. මෙතන කෙනෙක් ඉන්නවා. මම ඇතුලේ ඉන්න සෙට් එකක් යාළුවනේ බ්ලව කටාව ඉන්නේ. පොරසිකේ පිටර කියලා දාන පිටර. මෙතන ඉන්න කටාව සෙට් එක යාළුවනේ. මේ පේනවා. අත්‍යර ඇවිල්ලා දක්වන යාළුවනේ. ඉන්න යාළුවනේ. තාම මෙතන දීලා කියනවා. එතන එළිය ඉන්නවා දැක්කා. අනිත් එක නැත්නම් එළිය දන්නේ. මෙතන කෙනෙක් රකින්න යාළුවනේ. මේ රකින්නවා. පොඩි කොටක් ඉන්නවා. මම තන්තව දුවදුවක් කරනවා. තාරිති කරලා ඉච්චා. අලුම් කොට කුකුල් මොකද කෑ ගහනවා. මම කියලා දාරුත් යාළුවනේ. සම්පත නාවිලා දන්නේ. ඉතින් බලමු මොකද කියලා. කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ කනවා යාළුවනේ. Hey, hey. Kayak kemarin kalau lewat satu nana di mereka. Hey, hey, kayak mana? Oke, kau dah ada buru kayak mana? Guru mana ni kamu? Guru mana ni kayak mana? Hey, guru. हमारे नया एल के आलू ने नया कैले के दवा नया एले हुआ आलू ने उन्हें बताइए लगा ना मुझे भीतर तीन कोटुए तीन हाथ तीन आलू ने भीतर यहाँ साथ दिन आना चुना एक कोई अंदर तेरिल्ला यहाँ तो गुरु मैंने नहीं ना चांद दिया इतना लगा था फोटो आई है हमने चांद दिया यार नाला हम देना समझ में आ रहा है हमारे हम देखिए किला किन्ना वाले ना निकाह हम बेचे था तो हमारे तमंगा पोरो की किले पर इन्हीं से ने निकाह साधारण भी आके लगे ना देना हमारे जो माँ इतना आते हैं कि नद्दा ना दे हाल में तो खाना भी ले इतना तैयार हुए साथ हम लोग को ये तो बाकी अब नया आलू है अगला काम देना ये हमारे फूड देना बात वाली बात काम देना बात कुछ बात पोल पूरी ये वो हमारे इतने आलू है खाने साथ तुलते इतनी हर लता में इन्हीं चीज़ आलू है मैं कैसे था हाँ बस आ रही है यहाँ आगे मैं बिल सोना दे आलू यहाँ बिल ताटूनते పొడి కావాలి మే పొడి కావాలి ఇంకోటి మే బిల్ అల్లగా బల్ల ఈరోజు బల్ల ఒకటి అల్లగా ఒకటి అన్నకో మరి అయితే బేరునా ఇంకోటి కళ్ళ బిల్ వేయాలి అటు టికెట్ అయితే తువాల తిబ్బలు నిన్న పెద్ద ఇన్న కాదు అన్న యాభై తారా సెట్ ఇక్కడ सागा आप आ गया आलू ने अन्य आलू सागा तारा सकते मस्त है उतना रिस्क नहीं दाही आउट मैं तो इस तरह आलू ने वो फिर खड़ा बैठना कूड़वा गाड़ी गए एक दिरला कूड़ गए हुए हैं खड़ा दिरला खड़ा बैठना ली थी वो क्या हिटी रहता है आलू ने